Sorkar Meghalaya kesini palai jong katayau kalapan menapat ba bayakan len jong kisipai BSF umpling la itu menta kum ka containment zone. Ne kejaka kabala kangkut namar kejingpur palat jong ka kejing sapriang kejing pang COVID-19 hapok kenikalen. Kadadu kasithok diang jong katayau kejing don jong kisipai keblebet kenika klam kalakot syaka kendai pesan ngot barok lang. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills sakamit sengi palai ke lapan mi ekene kejing penmena balai itu ekalen ki BSF ha umpling kum ka containment zone. Bad dakane kejing penmena ka Deputy Commissioner kalakang ya borok ki kam kijam ha kene kalen bad kum juru ekejing irung yemi jong ki brio ha kene kejaka sa jong sipai BSF. Tang hak sengi palai jong katayo kejela kelasaki ekejing opang COVID-19 hadok laipu perangut sipai BSF ke badan ha kene kalen. Bad kejing don jong borok sipai ke balai bet ekene kejing pang kalakot caka khandai pusan ngut. Katkom ka kubor belayo ki babon ni kisipai ke bayo pang COVID-19 kidai ke bedang suwan pai na kasyuti na keleng ke jela jong kari. Nrei namar ka jing nang bon ke bayo pang ka jing pang kala sedang man sapriang ha kene galen wat kisipai bat ki long yang long sem ke bayo syong yasa ha kene jaka. Containment zone kalong ba ngimsya yano ru banrung bat ngimsya ru yano ban mi kumba pidon hapo kumta kamut pindon tangata. Nakamta ka bam kadi i walk out kolong ba ngisya iki driver bikin rung tang man ra ka bam bad ya kata ru full PPE ki de ban le ka SOP ka protokol kolong ka bit ka biang ba bad nalor nang ta msya yanoi noru ban rung ban mi hapo ka kampus jong ka BSF umpling tan redon pat khatu kan ni ki bala don la pa on the way. Ya kita harus ila take care bala anda kiwan pai anda ki poi hang tiap pok gauti kabamut ki protocols bat ka arrangement kumno bagen lej nginem sya bagen rung hapok direct hapok ka kampus hanrei ngin yalam yaki syapok ka centers bakin le ya ka test. Namar kejing nang jor ba kejing nang puar jong klam COVID-19 hapok kalen sipai ke sorkar jela hakala asni ublei jong katayo kala syemekarai bakan nang penlong da ka COVID-19 test ya borok sipai bat ki brio ki basyong basa hakane kejaka. Kabadan umpling. Kani karai kelamit na kejing elang bisyarkam halor ka klam COVID-19 kebalai taisani kejing nang pur kejing pang hapadang kisipai BSF kabala banbu jeng maru ikisnong kitau kebadan marjan. Nagaliang jo ketenat kakot kakya kelapan ru ikijing tip na kisipai BSF ha kabedai ba kejing don jogi brio ke basyong basa akan negalen ha umpling. Bad kumjuru ikijing don jogi long yang kisipai ke basa sabar jong kalen. Haba bataru ikibor sipai ba kim daisyo bansya ya ka jingirung yami ki brio ha kan negajaka. Ban pentikna ba kamdon ke community spread kam tam kaya day bat kanika ka kampus jong UBSF kabadon hangtei ha umpling ka sorkar kala rai bat kala ai direction syaka health department ban nadu la syai kasngi yakiniki lightly ki jaka ka benengkong kadeka umpling renja kabaar kasnong nong mensong bat kabalai kasnong maupat area ya kabaya jan bat kaneka kampus bat kabaya jan ru bat ka kampus jong BSF hangtei hapo maupat bangin le ya ka random testing bat ya kan ingin sedang nadu la syai kasngi bat nakaliang jong IDHS bat i deputy commissioner kin sa kontak kin sa syong meeting bat kini nong yalam snong nong yalam tau naman ila don lepa ka COVID-19 management committee ka balai lam de kirang ba snong kan don ka jigi kendu nungkong bat kini nong yalam snong jong kini lightly southly ki jaka bat hadin nang ta ensasdang ya ka random testing na kabentaban tip bat ban sutu la ka don ne ka community spread leng bajong uneu kenyang jingpang. Ha kesengi balang jakatayo pat ke sorkar kalapha le COVID-19 test ya borok sipai BSF ke badan habaro ke boda outpost jong kejela ban pentikna bakin omlong kinong pensapriang yang klam COVID-19 syakisnong kitau ke badan hagajaka kaput jong kejela bat keri Bangladesh. Kat haduk kini kesini ke sorkar jela keladep ban le sis hajar hendrutli ke rapid test bat nyo spa life santli ki RT-PCR test ya ke sipai ke badan halengkat dabasi para Pahari Nagar, Dhangka Gre bat kiwe-kiwe. Kadkum kejing pentip jong Director ke Health Services la pentip ke sorkar ke lasyem nong muna nak sipai ke badan hakini kilen bat la pha le test lot iki baro.